سلاف و ریز تماشاوان هێژا ئەم di بەرنامەیە کوردی هین دبمدا دی سال پێشبەریوەنا تەماشاوان هێژا ئەم دەرسا بووریدا لەسەر پەیوێن هەڤدەنگ سەکنی بوون چەند پەیوێ مەدیمانە ئەم دخوازن دوێ دەرسێ دەژی سەروا بسەکنن هەڤان نوونجی بخێراتن چاوانە باشن هون چاوانن باشن ئینشاءالله خودش رازی بێ ت دەردێوە نینە دەرد و کولێوە نینە نه تمام بله ام درس عدیده لسر پیوین هفدنگ سکنی بون ام دخوازن لوی دری دوام بکن ام ایرو و مجارجی خلاص بکن بله ما گوت چه پیوین هفدنگ مبریانها درسا بوریدا مبر گوتبو مدر گوتبو مخال گوتبو دار گوتبو جات گوتبو ما چند پیویولو میناک دابون از نهاج خوازم میناک کدی بدم ام دبیجن دین بله دین de çi manada kartinin ol cihat din deli anlamda. Deli. Em Türkiye carek manaya kevi deliye na. Bele. Din. Ma goçe deli. Bele. Deli. Çava bu karbinin nav hava kekide. Kerem ki. Gündeme de dinek hebu. Yani dinek eki hebu. Bele de gündeme de dinek hebu. De günde مدى دينك هبو بله ام کارم بیجن اف پیفجی زوده تی بکارانین از دخوازم جه هلبسته که ملاج زیری میناکه که بدم لسروی گوتیه چه؟ گوتیه لو وکی سودا دمینم her dema deme dibînim. Her dema deme dibînim. Din dibim, heyran dimînim. Müşteri û zihre. Bele, melek zîrî em karin bêjin hê berena 500 salî jî اف پی بکارانیه گویی لو وکی سودا دبینم از لی عاشق ببم کیفام جرتی هر دما دیمه دبینم چجرا از وجه و روی دبینم دین دبم حیران دبینم یعنی الفدر گویی از هشیخ و وندادکم جبر عشق و اوینا و دیلبری ماموستا دین جبوی اولجی تی گوتنه بله معنی اوی دیجی ام کارم بیجن چه به ترکی جد بیجن دین یعنی اصلی خو اف پی عربی هاتیه نوه يعني بعربية بيفا دين يعني ياكو ده تركي ديجتي قوتن دين وقت بيجي يعني دين إسلامي نه يعني وكون دوتي بلا بركت خد بعد بيجي شيء إن الدين عند الله الإسلام نه يعني خد بعد هر رجائيني تيقوتن يعني دين حق الجم خده قوت يه إسلامه يعني أو معناوي جهيا ودناف كردي دجي أن بيجن شيء يكو هشيوا ام بیجن نه تام یکو میجی وادا ام بیجن پرسکریک هبه ام جواره جید بیجن دین ما گوچه دگون دیمه دینک هبو و آنجی گوتیه دین دبم حیران دمینم یعنی جبر عشق و اوینا دیل بره از هشیخوا ون دادکم ما به معنی گوت و معنی عادی ما گوچه ام کارن بیجن مثلا بیجن دین اسلامی دین اسلامی جبو انسانیت هاتیه بله الفي درجي معناها دوا ما بكار اني حتى د مولودة مال حسين باتي بيشه بالدين مكر كامل ونعمة تمام يعني دام احمد ودار السلام الفي درجي قوتيه يعني جبر دين اسلامي قوتيه يعني خدای تعالی بقرآن الكريم وبمحمد عليه الصلاة والسلام دين ما تمام كر كامل كر خلاص كر يعني جهان ده تمام ياوي بل قلت شيء قلت دين ما كر كامل ونعمة تمام
يعني دام أحمد ودار السلام قلت يا خدي تعالى ديني ما تمام كر وقرآن كريم داما وبيغمبر محمد عليه الصلاة والسلام وجنات جي داما بقرآن كريم وبيغمبر بله هم جدين بپیوا دین جی بورین هم گهانا برین بله برین چیه؟ Yara. برین ام بجین یاراب ترکی برین معنی کوي بجین یارا Mamoste kerem ki yani kesmek anlamında da kullanabilir miyiz? bele o manaya diyeceğim karın bejin Türkiye bejin kesmek yani am karın bejin sadi sat tam nabi peyveka hevdengi belki çünkü o bir manaya veya mecazi bçeki na yaxte kom şeki de birin ne yaxte ku deste insana gitti brandin te birin an bejin birin şewe idip bçeki ev mana ve je juda ve je dur ketiye bak bejid falan kez birin dara anjid bejid birina min kura Yani bu ev ki, bu laşla merüyor yani. evet bejid çet bejid birina min kura birina min Der evin كورة يعني الفيدري بمعنى يرى هاتيه بكارانين يعني بفلان كز بريندار بو ليسا وكوي وجارك ديجيد بيجن شم جوج ملكو ام بيجن تركي بيجي كسمك دي بيجن هناك افدار برينا الفيدري جي بمعنى كسمك بتركي كسمك هاتيه بكار آنين مثلا بيجن كيف دار برينا يعني كيف دار برين يعني bu ağaçları kim kesti? Ne Hasan? Keyf dar برين dar. بله جگر خوین گوتیه چه ده هلبسته که خدا گوتیه بری سالا رحمتی به 4 سالا دل برین بری سالا رحمتی به 4 سالان دلبرین دشیره ده ناوی خوا من داتانی جگر خوین گوتی نه ده شعره ده ناوی خوا من داتانی جگر خوین بله vedre hem cegerxuyin hem dilbirîn anîne buhara hev ma'na dilbirîn çi ye yekû dilêwî derda dilêwî de birîn heye kul heye em bêjin nexweşî heye ev jî malûme mecazî navê xwe û lodeynaye û cegerxuî jî navê xwe navê aslî çi ye mele Şêx Musî Hîsarî ye lê ji ber ku şaîrê Kurda aglebe jî derdê wa heye bi derdin navê xwe vî şeklî gotiye dilbirîn وی دیجی ناوی خوا جگر خوین دانیه هم دلبرین بیرمانیه هم جی ناوی خوا جمره گوتیه کرم کجی به درد به یارا مرمون کار شاعر هلبسوانه بله بله هلبسی هلبسوانه کرداجی اغلبت دلبرینن دل ایشن آنجی جگر خوینن بله زویدری پاکش بکم جیبم به Böyle peyveke diz binvisim bir. Böyle bir çiğ manayet ki tuhaze bece. Mekan ya bir tane. Bir tane. Na. Av Türkiye em befikrim sayı na Hasan. Vedre bir çiğ ki tuhaze bece. Kerem ki? Hatırlamak mı? Unutmak. Hatırlamak. Hem karim bece. Anji hafıza na. Hafıza hatırlamak. Bir. Hatırlama. Hatırlama, ancak hafıza. Beli, ev manaya kebire, en bejin çe, en bejin naibiramin. Ne olu Hasan? Naibiramin. Lvedere, em karim bejin, de manaya hafızaya da hadi. Ne? Gotiye, yani o kakube, nehad hafıza mı da tüneye. Beli. Mamoste bir manaka dici hebe. Kerem ki? Jiboy kuyu anlamında. Kuyu. Türkiye bejin kuyu ameci binvisin. Bir kuyu. Beli.
مگو چه اف بیر پیوا بیرجی از کارم بیجم جکوینده تی بکارانین دیسازیج ملای زیری مینا که بدم دبی هیج نزانم میر دبیرن زانت ام 30 سال اسیرن زانت ام 30 سال اسیرن چاونر پرسک امیرن چاونر پرسک چاونر پرسک امیرن لو بالشفق ورحمة لو بالشفق ورحمة بله تمام شواني جا الفرجي هم كارم بيجن قلت يتشي قو هيج نزانم مير دبيرن يعني قالوا ميري ما ام نزانن ما ببيرا خود خي يعني ام تين بيراوي زانت ام 30 سال اسيرن يعني فيدريج بوي جديلا مير يعني ام كارم بيجن ببيفا مير جبوي ديلبرا خو قوتيا ام نزانن ديلبرا ما ببيرتيني ام جانتين بيراوي قالوا زاني اف 6 سالا ام اسيرن چاونر پرسک امیرن به هر و هر چاوه ما لریاوه کو پرسک علم بکه لو بالشفق و رحمه جبرکو به دیل برامن بشفقته و برحمته امل هیویاوینه کو روجکی ما بیر بینه و مجبی حالی خلاص کی yani bir şikavinde hem bejin zûda hatiye bkarani kerem kir. Mamızda batak, ev batak hey ya menü dikevin navda tarih var. Bele. Ev batak şey Kürdi'de. Kürdi'de de bejin çıraf. 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 Bele. Magoçe bir magot وەکی دی مەگۆ قویو مەسەر دەبێژێت چێ دەبێ من avle bire derxist ji bîrê min nabêjin li bîrê ji bîrê em nake çêtir rastê bikaranîn min ji bîrê av kişand min ji bîrê av kişand an jî av derxist belê bîr دي معناها تيغوتن ومعناها ويا تركي هيا يعني يك او تعلاقه بيرني بن يك دي هم بيجن ناف شو معناها هي كلام كده Ara. يك ارا نعم ناف يك ارا ويك جي naf اسم نعم يك جي اسم انجي اد بل هم çava bejin, çava bikarbinin, nav. nav gonda nav li nav ji nav gonda pez derbas bû ez sabê Hem bejin, çava bejin. Dinava, vedin bejin çe, dinava gunda. Dinava gundan dem bejin, gundan da. Di Kurdî de ev û ev em karin bejin leh tê cem hev. Yani serê peyvê de ev û di taliya wê de jî dê. Mesela di mektebê de د مالې ده د ناو حواله ده او که به قالبه کوجی د او د تینه جهدو د ناو گندان ده چه هيا حسن Pez derbaz bu. ناو گندان ده پاس درباس بو بیجن پاس درباس بو بله ما گوت شد ویدری ما وك بيجن ناف بر ارا ما في معنى بكار عني ومعناه دي تشبو ما قلت بو اد اسم چه بيجن حسن herkesi navi herkesi heye ناوي herkesi هي مش بنيسن Abi herkes cüda. ناوي herkesi cüdaya herkesi هيا لكن جدا بي اما هيا انا حسن شكو ناوي هنا كان جدا هنا قالك احمد هنا قالك علي هنا بلي في بكديم بنويسن بحر تشيا حسن Bahr peredin deniz بحر ام بيجن بحر تركي دنيز ومعناها دي تشيا deniz bahr باي ام Paylaşmak. باي bakın bejin çe he az neketme بحريده بدري معنى دریای هاتیه بکارانین آجن بجن چه افجی
ev jî behra tê ye û li herêmna jî dibêjin para tê ye newlo an dibêjin para tê ye an jî dibêjin behra tê ye svêjê bibim belê peyveke dî çand belê çand çi ye Hesen Mamosta kaç tane? kaç Defa? tane kaç tane çawa tê nivîsandin yan jî gotin bêjin çend Ha, çend. Ha, Çand wê jî û çend binivîsin. fer- Jev cuda ye Çand. belê belê em Kültür. bêjin çend yani kaç kaç jî manayeke wê dî heye wê tevliyê nebe yani tane ne Kaç Kavga. yani koşmak anlamında değil. em koşmak navnekî ne erê çend û bi Kurdî em dibêjin çi çand çand jî heye Çant. çand em dibêjin çi kültür belê kültür me got mesela dibêjin çi çanda Kurdî çanda Kurdî çawa ye Hesen Gelek xweş. pir dewlemend e Perdevlemen. belê çanda Kurdî pir dewlemend e vê dirê me di maneya kültür de bi kar anî û maneya dî çi ye ekim ekmek ne bi Tirkî dibêjin ekim an jî ekmek ekmek jî manayeke wê dî heye mixabin ne Ekmek. di Tirkî de ev pir zehfin ne mesela ekmek hem nan jî heye û hem Demek leker yani. erê hem Fî. lêker hem jî nan terî hem em bêjin çandin mesela dibêje me îsal li nav erdê xwe li nav erdê xwe genim çand li vê dirê me di vê mane ekmek de me bi kar anî genim Ama çi ye genim Hesen Genim genim Biraycı. genim he. Biraycı he. genim Tirkî dibêje buğday Buğday. evet savar şişe dibêje genim çi kerem Ez mamosta erdê em me gotiya erdê. erê Yani mesela herema me da erdê em dibêjin hin axêra erdê. belê Vê derede yani çi ye? erd di gelek manaya de tê gotin erd ji bo Tirkî dibêjin yer nem dibêjin mesela were ser erdê yani yer û wî dî di manaya tarla de jî tê bikare li vê dirê me di manaya tarla de ez karim bêjim erd tarla tarla yani ji bo em bêjin derak û genim an jî ce an jî nîsk lê têne çandin ji bo wê me bikar anî di vê manayê de jî û ji bo em bêjin cihekî rast jî dibêjin erd belê peyveke dî têr 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 çi ye keremke Mamosta ok. ok ok çawa ye em dibêjin wê tîr Tir. ha. tîr evet çikî nêzîkî vê ye lê neaynî ne tîr Belê. ok têr çi ye têr di manê wê hene yek jî em dibêjin tok bi Tirkî ya dî jî em dibêjin çi heybe heybe ne wê mesela dibêje ez îro têrim yan jî ez niha têrim yani bi Tirkî ben tokum ne olsa Ben şimdi Hasan. şimdi tokum. Eri. Enha ez terim yani şu anda tokum aç değilim anji. Ya da dua mesela beje tera xwa anji ter aveta ser Piye xwe. ser pişta hasb Mamosta pi ser pişta ji bo hasb çi em dibêjin? Hı? Pi. bi الهرم تيغوتن Mesela em wer dibêjin hin em الهرم نجي ser ser pi xwe. اري الهرم نجي بيجن pişt yani sırt Türkiye Kurdiyin bejin pişt beli yek ediz binivisim rast rast Doğru. doğru manaya kabi doğruya rast Doğru gerçek. doğru lemna bejin doğru ne an doğru Doğru. doğru rast ya ve evet doğru doğru bejin en bejin çe de rast bejin böyle tu rast bejin yani Türkiye doğru
söylüyorsun. Söylüyorsun. Manaya ki diye bu Pie rast Sağ. endibêjin. sağ. Em kardeşim sağ. Yön. Yani yön. Bəli. Yelekiden. Evet, bejin çi eze dimili rastera biçim. Yani sağ taraftan gideceğim. Mile rastı. Yek edici xwazim nivîsim. Bila vjiyet haliye ve. Sink. Manavi çi? Sin Göğüs. kazık mı? Beden, göğüs em bejin. Ne? Böyle. Beden. Ancak kazık dibejin. Ne Hasan? Singe Bimane kuta. he. Beli. Mesela bejin çi? An Ji bu bejin devê K. singek. ki singe golük jerde Kutaya. hilkir. Heykanı bibêjî kutaya. He? Kutaya. Oxtê ku tu em bêjin çikênet bêjin kutaya, oxtê ku dirakin bêje hilkir. An jî dibêje çi? Yek bêje singa min têşê. Singa min değişi. Mamosta em maneyekê din jî Kerem dibêjin ke, o singera. geçe. Yani ji bo şişe bi Tirkî şişe. Ha, Şiş, erê sing. ew ji wê re jî dibêjin. Hı Belê. Ew dibêje singik an jî. Sing an singik. Bêjin ne? Ye ji bo oya çê dikin. Belê. Bəli. Em dê pîj wan re. He? Em wan re dê pîj. Pîş. Pîş maneyeke dî de ştê gotin. Rast in. Belê. Mijara me li vê dirê xilas bû. Dixwazin tişekî bêjin ji bo vê mijarê. Mama Dirsek olsa. wahê. Slavî. Me gelek baş vam Belê. kir. Lê dirsek dîsa ew bînin. Temaşevan hêja îro jî dersa Kurdî hîn dibim li vê dirê xilas bû. Heta bernameyeke dî dîsa emel pêşberî we bin. Bimênin xêr û xweşiyê de bi xatirê we.